من میوانکیه برس نواف رشید اندام نوناتیا انا کسی لحرم کردستانه دگل میا برس کاک نواف تو بخیر هاتی خیر دار بیست لابورز انا کسا وی بویره چاوا راوه دکتن دنرینا هوا دا هنگ چاوا تماشه وی بویره دکن شخوا بویر چبونا بویره یکیش گلک صدام هبون مترسی هبو گو چید بی یعنی چتن هبون گو آریکار بو چه کرناویره یک جوانا مانا واقعس تيرورا واقعس وكا قنبلة موقوت حتى آنها إذا حبسة كذا ناف تارك وناف خلكين سيفيل ده باجارة كذا إذا حبسة كي نجو نحبسة مدرسة يعني أو تشيبويا أو أفاي تشيبويا جبو مدرسة به نحبس به هناك حبس قرق ديواري به حم أفانا هشت جو يكش تشر حتى آنها مان الفيديو نزيفرين ولاتي خوا يانجي هجر نزيفرين ولاتي خوا قرق أفانا حبسك درفي باجارة دورك دورش بو ودبن حراستك قلكي مزن وباش وقاسي جبو حتى كوكاري يعني تيجي قوماني أف بوير الجم أنا كسي بيجم قرك أفبا لمخابن حتى آنها چما نكرن وچما وهامان حتى آنها جبرقو راقهاندن آنين راقهاندن أمريكيا جي وقصد جي قوتن داعش نما هنك خلاي رازاي مانا بس نمان 5000 كس زندانة كده في شوي هاني براستي وك مرو ناف قنبراد بسكنية يعني چروكن پش في بويري هنگ چاوا ود خوينن چروكن مترسيدارن شخوا مترسيدار هر وقتي ترس هيش برقو زيدي جاركي دما اف 3 سال 4 ساله سر راق هاندنا خوا لسر بلاوكي خوا داعش دبيجي امي ايريشي بكنو ايريش كرنجي بريا ان هال سر قلق زندانا وبري چن رجاجي اميري نه هاتي قوتيه ازي ديواره هلوشين مختي ديواره هلوشين قرك قصد اگهي وهاج خهبا نمازجي وقتي قو سر راق هاندني دبيجي بري دمكي ام آگهدار بون گو شتی وها هيا و ایریشک بفرنگی هيا باشه گلک شروعکارین سیاسی اوین شارزاد روشاوای کردستانی بحثاوی که دیکن دبیشن ما گمان هيا جوی بویرکو چه بویل روشاوای کردستانی لسر زندان سینعه جبروی چنده به چند خولک کان یعنی بجی چند دمجمیر کان دا داعش کاری دزدانی تسر زندان سینعه ده همان دم دا روجا چهارشنبه حسد راگهاند کوم زندان کنترل کریل روجا پنجشنبه گوته نخیر 6 هیا 9 کسی مایا ایرو یعنی به تمامی گوته من کنترل کریه یعنی هنگ چاوا و خواندن جوان گمانانه دیگه در باسکرنا داعش الفي حبسه هاني اختراقات اختراقات جي لسر اصلا دولتها تشيد بن الحمودري تشيد بن بس اختراقا حبسه حسچا هنكي اورتاي بچرنگي برنگي گو هفقاس چك وهفقاس اوتومبيل وهفقاس كس درباس ببن بفيرنگي هاني واف حبسايا واف خلكايا ما يولو سكني براستي هنكي سفكايك بهزاوان وبقوتاوان ومترسيا داعش ذكرن مخابن هيك وكا هزا انا كسي كو هزا كان مزنن لروشاوای کردستانی وی هلوستن و چبن دیفچونن و چبن شما حسده بزلالی جبو نرینا گشتی جبو رایا گشتی اشکره ناکتن اف چوا چبو چند کس هاتینه کشتن چند کس بریندار بوینه چما جبو نرینا گشتی رایا گشتی اشکره ناکتن آتیج خستن آنها قصد ایرو روش لیوگرکیش خورا بکی لیوگرکی بکی چما گها و آستیج بوچ گها بزلالی بعربية بشفافية هناك بزلالية برحمكاية بافي جسر حمدش كيماسية قوشيبونا نابي يقدر كيف بيجي والله هناك چندك قوتن هيا هناك دبيجن
هناك قلكي مزن وخذي گرنگیاوان ناف داعش ذهبون دفي زندان ده دركة الرفيان هلويستن ودي شبن هلويستن و پیوندید ود باشن دقل ولاتن دقل هف پیوانیان بدولتی وجينا خواستيا يعني في صورتي في ويني جبوا زلال بكن اف چوا رودا بوچي رودا شخوتي خوستن هر وقت جيتي خوستن وش دولتا جيتي خوستن وش امريكيا جيتي خوستن وش قصد جيتي خوستن بس قصد وكا ريخستنك حتاني ها قرتي هر وقتي تجاري بزلالي تشتي خو بيري قو تشي دبن در نخستي السراق هاندني بزلالي وكو اعتراف وكو بيجي از شاشتهم دفيدش بو جارك دي از نبم هر وقت يجي ها داويا ويد بيجي ما سركفتن كر سركفتن إلو روج وان تيغوتن دبي هناك عمودي ديتنا هناك هندار ميلان ديتنا هناك نزان بكودي ديتنا افانا بلاف بون زور باشا لغوري زانيارين وكي انا كسي چند كس رفياينا كتينا ناف تاخن جاده كولان حسكي ين روشاواي كردستان بگشتي ايما زانياري الباما وك انكسي تو نا امكانيات اجماره هشتنا نا تشكي ابوري دستمده نا چكداري دستمده سر آستا کسایتی خلقی لوی دوری. هر یکی هزکا مزنن. بله. لروشاوای کردستان. هر یکی خودی اندامن، خودی آلیگرن، خودی کساتینا، خودی پیوندینا. يعني زانيارين هوا كم نبوين للسرفيه كي زانياري خبرتي زانياري قوتين نه تشتكي مؤكد نينا هنا قد بيجن سيو بينش كاس بلاف بونا هنا قد بيجن 200 كاس بلاف بويا 200 كاس بلاف بويا قال لك اخبار وقت بيجي نوك هفدوتين بس هنا درد كذن خيان دبين هنا هجمارتن وقتيقو كسنا بمادام قصد نكاريا فان كسا بهجميري وتزاني برياوينا چند حبسي الجنبون إلو چند الجمن چند كشتينا چند دركتنا قالك أو درخيني سراك هاندني ببيجيش خلقي خورج ملتي خورا ببيجي آقهية يعني أف بويرا زندان صناعل جم أنا كسي صورتك واضح نية وينتك واضح نية هشتا قمال جمع درسته تمام زور باشا شيورمندي آسايشا نشماني عراقي قاسم العرجي داخل ناتوية كريا يزي ناتو كريا كو يعني وان زندانان جدسته حسده در بخینن چون هزن حسده شیانن پاراستنا زندانان نماینه بنرین آتا حسده شیانن پاراستنا زندانان ین چکدارن داعش نماینه والله امنی دروز بویا پشتی و شکسته اولهی کل روشاوای کردستان چی بویا از بيجم شخوا قالك سدم هنا قالك اسباب هنا يكجي اختراقات الجم يعني قالك هبون داعش بون كتن زندانا دركتن صلحة كذا زيفران دنكرن جارك دي چكدار لباخوة أفيك آد دوا جبو خاطري باشتر قرك مادام كومان هاف دولتي برسيارة وسرسريوان أمريكا يكجد دوا يان أمريكا ضغط وفشاركي بكي اللي سر كومان هاف دولتي فان خلقا بزيفرين جم ولاتي وان ولاتي خوا يان دادگاه ببن يان تكف الزندان هذا يان جدر كيف جدر حتى دمك بنارينا انا كسي يعني اف شكستا اولهي اف ارشاد سر زندانا صناعه پشتی 11 روزان شر و پفچون کشتن زیاتر 300 کسان برینداربون نزدیک 1000 کسان بحالبون و کوچبربون زیاتر 5000 کسان اوه تی واته اوه که کو هزن حسد شیان نماینه ده صلاة وان اب ده صلاة نیه کو اولهیا روشاوای کردستانش پاریزه بجن حسد بگرکی خلقی خو ملت خویا هگر چپران نافخو آهم درو نخورت به نبهز به تو عسکر دنیای و نکار بن پاراستنه بکن بویرنگی هانی گرک حسد الخوفگری الخوفگری خلقی خوا ملت خوا جیانا خلقی خوش هم حسده هم یپگه هم تمام بحمو چک داره ایگو خکریه دا صلاة افدا صلاة هانی بزیوری نافخو چاره سر بکی هگر نه چاره سری نتونه بی لشکر تنی نکاری پاراستنه بکی و دوراده
خلک هانه دوی همو چعوی خلک وان بن هیوی وان دوی دسلات دهبه اف دسلات هانه آریکار بن به دسلات را یا ناوی تجاری نکربه آدنی گرک اف قصد یاردمیه و آریکاریه بخوازه پیشمرگه روج بشکی گلکی باش و الور پروردکرینه و شر داعش کرنه 2014 ده الباشوره گرک اوانا حری پیشی بانا بچوانا آری بکرانا و ریب دانا وانا حتی آنها ریناده پیشمرگا خلکی روژ آوانش بو هرن با ارک خرابن بو براوانیت بر ملت خدا بکن زۆر باشە بەڕێز نەواف ڕەشید ئەندامێ نونەراتیە ئەنە کەسێ لە هەرێما کوردستانی گەلێکی سوپاس دەستودێت گەلمە بووی.